Nalazimo se u Pribojskoj banji, jednom nevelikom mestu, ali mestu sa nečim što je veličanstveno. Upravo smo u njemu. Ovo je manastir Sveti Nikola, kraj njega je crkva Svetoga Ilije, mesto sa gotovo neopisivim bogatstvom što se tiče istorije i prošlosti. Sa mnom je jerej Nenad Tešić, koji će nam održati jedan mali čas istorije o ovom svetilištu. Pa, manastir Svetoga Nikole, ili kako ga u istoriji, odnosno i u literaturi poznaje manastir Svetoga Nikole Dabarskoga, jeste naš srednjovjekovni srpski manastir, čiji korijeni vuku negdje još i pre Nemanjića. Prvi pomen o manastiru u stranoj literaturi imamo negdje sa sredine 12. vijeka, naime negdje 1154. godine, po naredbi normanskog kralja Rodžera II. Jedan Arabljanin Idris, koji je bio kartograf, on je, dakle, nailazeći na ove krajeve, zatekao banju kao jedno malo utvrđeno mjesto u središnjem dijelu gdje je smeštena crkva, što se pretpostavlja da je to bio ovaj manastir Svetoga Nikole. Negdje u domaćoj literaturi manastir Banja pominje se s početka 13. vijeka. Naime, tadašnji iguman manastira Studenice, Sava, piše, dakle, tipik studenički negdje između 1208. godine i 1213. godine i on pominje igumana manastira Banje. Naime, pri izboru studeničkog igumana učestvovali su još 6 drugih igumana naše tadašnje crkve i tu se, dakle, pominju između ostalog igumani manastira Banje i iguman manastira Orahovica, to jeste drugog manastira koji se nalazi u blizini ovoga manastira. Ko je podigao ovaj manastir, odnosno prvi ktitor ovoga manastira, mi nažalost nemamo imena, ali tu su neke pretpostavke, istorijske, arheološke, međutim ne možemo dati tačno ko bi mogao da podigne ovaj manastir, ali svakako, dakle, da je on podignut prije Nemanjića ovdje u ovome, dakle, mjestu. Manastir se nalazi, dakle, na ovome platovu, odnosno na ovoj zaravni, u istoimenom mjestu koje se naziva Banja kod Priboja i, dakle, on je okružen sa jedne strane sa lekovitom vodom koja protiče tu kroz manastirsku portu, s druge strane su, dakle, put koji povezuje, dakle, Primorje sa Beogradom, a opet sa donje strane manastira bili su rudnici bakra i to se pretpostavlja su 3 osnovna razloga zbog čega je manastir upravo podignut ovdje na ovome mjestu. Manastir pripada onome ciklusu manastira koji su sagrađeni sa lijeve strane obale rijeke Lim i nekada, dakle, kažemo da je, dakle, ta sveta rijeka, odnosno na njenim obalama, preko 50 manastira sagradili su Nemanjići i upravo i manastir Banja pripada tome ciklusu. Svakako da su Nemanjići dali veliki značaj ovome manastiru i ovome mjestu, jer već Sveti Sava prepoznaje, dakle, veličinu ovoga mjesta, prepoznaje veličinu ovoj svetinje i on kada organizuje mladu našu srpsku crkvu 1219. godine, dakle, on stavlja sedište jedne od najstarijih episkopskih katedri upravo ovdje u manastiru Banji. To je bilo sedište Dabarske episkopije i on povlači svoga jednog od najboljih učenika Hristifora sa Svete Gore i na saboru Žiči njega, dakle, rukopolaže, odnosno hirotoniše ga za, dakle, episkopa tadašnje mlade eparhije Dabarske i postavlja ga upravo ovdje u manastiru Banji. Nemanjići, dakle, bili su u ovim krajevima i tokom svoje istorije, dakle, manastir Banje je nekoliko puta bio i rušen, ali isto tako je bio i obnavljan. Prva obnova manastira Banje bila je s početka 14. vijeka. S obzirom da se manastir nalazi na jednome, ajde da kažemo, mestu tromeđi,
sa druge strane odmah nam je Bosna, sa druge strane opet je Crna Gora, ali jedna velika prijetnja bila iz Bosne jer su tu bili protjerani takozvani jeretici i babuni i prilikom stalnih invazija tih jeretika, dakle, upravo Sveti Sava stavlja jednu granicu, dakle, naše duhovnosti i naše crkve ovdje u manastiru Banji i prilikom jednih borbi tu u Banji manastir je tako bio i dakle porušen, odnosno bio je oštećen, a prvi ktitor, obnovitelj manastira Banje bio je Sveti Stefan Dečanski, odnosno Stefan Uroš III, kako se u istorijskim izvorima on i naziva, sa svojim sinom, sa vladarom Dušanom, koji je kasnije bio kralj i car. 1328. godine on je obnovio ovaj manastir i obdario ga sa najvećim počastima i upravo tu u 14. vijeku izvršen je i prvi sloj freskopisa ovoga manastira. Svjedočanstvo o toj obnovi imamo ispisano na južnom zidu naosa crkve, gdje je ta ktitorska freska, gdje su prikazani dakle njegovi ktitori obnovitelji Stefan Dečanski i njegov sin Dušan. Povelju, odnosno natpis o toj obnovi imamo na zapadnom dijelu naosa, odnosno centralnog dijela crkve, gdje je dakle natpis upravo o toj obnovi iz 1328. godine, odnosno 1329. godine. Nakon Nemanjića u ovim krajevima, dakle, vladali su vlastelinska porodica Vojnovići, to je negdje tamo 14. vijek, i oni su dakle držali ove krajeve, tu su im bili dvori i oni su dakle između ostalog i održavali, ajde da kažemo, ovdje manastir. I upravo tu negdje u 14. vijeku i dograđena je i druga crkva u manastirskom kompleksu, to je Paraklis Uspenja Presvete Bogorodice, koji je dozidan sa južne strane, odnosno naslanja se na južni zid crkve Svetoga Nikole i pretpostavlja se da su upravo Vojnovići nju izgradili kao svoju zagrobnu crkvu, jer arheološka istraživanja pokazali su da su tu bili i njihovi grobovi koji su dakle tu bili sahranjeni, njihovi članovi, njihove porodice. U vrijeme dolaska Turaka na ove krajeve isto tako manastir opet strada, inače naša crkva je u to vrijeme mnogo stradala i druga obnova, jedna isto tako značajna, bila je u 16. vijeku od strane patrijarha Makarija Sokolovića. Naime, patrijarh Makarije Sokolović, kad je obnavljao Pećku patrijaršiju 1557. godine, negdje posle toga on se zauzeo da obnovi i ovaj manastir Banju, i to je bilo dakle tu u 16. vijeku. Patrijarh Makarije Sokolović, dakle on je bio drugi obnovitelj manastira Banje, a vrijedno je isto tako pomenuti da je upravo patrijarh Makarije Sokolović se povukao sa svoga patrijarškog trona upravo ovdje u manastiru Banji. To je bilo 1572. godine, gdje on svoj patrijarški tron predaje svome sinovcu Antoniju Sokoloviću. I opet svjedočanstvo o toj primopredaji imamo ispisano dakle na severnom zidu priprate manastira, dakle na drugoj ktitorskoj, odnosno fresci, gdje su likovi dakle patrijarha Makarija Sokolovića, Antonija Sokolovića, dakle i vidi se ta primopredaja koja je bila 1572. godine. Upravo u 16. vijeku izvršen je i drugi sloj freskopisa manastira Banje. To su iste teme koje su bile iz 14. vijeka, ali ovaj put dakle rađene su preko freskopisa iz 14. i radili su ga freskopisci Pećke škole. Od fresaka koje možemo da istaknemo dakle i iz 14. vijeka i iz 16. vijeka, tu su svakako freska Svetoga Nikole, koja je jedna veličanstvena freska, negdje oko površine oko 7 kvadrata, i zaista on dominira kao patron manastira. Sveti Nikola dominira unutar crkve, a tu su dakle isto tako freske koje su posvećene Hristovim događajima. Tu je tajna večera, pranje nogu svojim mučenicima, raspeće Hristovo, uspenje Presvete Bogorodice,
dakle i druge freske koje su dakle iz 14. a opet su dakle ponovljene u 16. veku. Crkva je, što se tiče arhitektonskog izgleda, odnosno građevinskog, ona pripada dakle onome nizu vizantijskih crkava, dakle jednobrodna građevina u kojoj su jasno izraženi trem iznad ulaza, priprata, naos crkve i oltarska apsida. Crkva je građena većinom od cige, ali isto tako ima i drugoga kamena i cigle u manastirskom dakle zdanju. Manastir ima svoju i treću crkvu koja je posvećena proroku Iliji, međutim ona je crkva koja negdje pretpostavlja se iz 15. ili 16. veka, ali u vrijeme već zadnje obnove manastira Banje sav materijal sa crkve svetoga proroka Ilije iskorišten je za obnovu dakle centralne crkve svetoga Nikole. Treća obnova manastirska bila je negdje dakle u 19. veku u vrijeme jednog sveštenika koji je dakle opsluživao ovdje dakle u manastir Banju, to mu je bila isto tako parohijska crkva. Posle se on zamonašio i dobio ime Dionisije i upravo prilikom te treće obnove otvorena je jedna od najstarijih škola koja su ovdje u Pribojskoj Banji. Tačnije 1853. godine u manastirskim Konacima otvorena je najstarija škola ovoga kraja. Zadnja obnova manastira Banje bila je s početka 20. vijeka, 1902. godine. Dakle, arhimandrit Gedeon Marić bio je zadnji obnovitelj Banje i dakle današnji izgled crkve vuče iz toga perioda. Predivna istorijska priča o veri i kulturi našeg naroda. Hvala vam, dobri Jerejo Nenade. I da pomenemo isto tako da se u sklopu manastira nalazi vrijedna manastirska riznica koja je pronađena 1974. godine. U podu zakopana je bila druge crkve Uspjenja Presvete Bogorodice i ona predstavlja dakle veliku dragocenost znači, naše i kulture i našeg naroda i same crkve. To su neki 40-ak predmeta koji su pronađeni unutar poda, koji su bili zakopani negdje s kraja 17. veka i oni danas su tu izloženi upravo u toj crkvi Uspjenja Presvete Bogorodice. Svi su predmeti od plemenitih metala, zlata, srebro, platina sa primjesama gorskog kristala, venecijanskog stakla, a u skorije vrijeme, dakle, manastir je dobio, ajde da kažemo, još jednu svetinju, to je vjerni prepis Presvete Bogorodice, koja se kod nas u narodu poznatija i kao Bogorodica Čajnička krasnica, i vrijedno je u stvari i pomenuti da je upravo ta ikona Presvete Bogorodice krasila dakle ovaj manastir u 14. veku. Naime, kralj Milutin, on je dakle nju dobio na poklon iz Svete zemlje i ona je bila posle Nemanjićkog dvora, bila je smeštena upravo ovdje u manastiru Banji, ali je u teškim vremenima, da ne bi bila uništena i spaljena, ona je dakle odnesena iz manastira i danas ona se nalazi u Čajniću, ali eto krajem prošle godine mi smo izvršili vjerni prepis te ikone, tačnije taj prepis vratio se u svoj manastir, odnosno odakle je i počeo svoju istoriju. Još jednom priča za nezaborav. Bogu hvala i što kaže, pozivamo i naš verujući narod i da dođu u svetinju, da uzmu blagoslov ove svetinje, jer ako je Sveti Sava prepoznao da je ovo velika svetinja, trebali bi i mi, dakle, u njoj da krijepimo i dušu. Te rizice je bila zakopana, negdje da bi bili od 1,5 m dole, jedan kovčeć je bio, dakle, ovih 40 predmeta koji su tu. To je 74. Znači, otkriveno, jel? 1974. godine to pronađeno.
urađeno. Da. Od toga su najvrednije, da kažemo, vidimo kada se kulovci. To su dakle sve predmeti negdje od, da kažemo, 15. do kraja 17. vijeka. Međutim, predmeti koji se nalaze pre toga ne znam. To je, pretpostavlja se, još neki dio riznice gdje je zakopan, negdje odneseno. Bilo je poznato u istoriji da su čak neki dijelovi bile prodavane. Malo bilo to pa se prodavalo i onda... Pa to su ljudi koji su iskorištavali, nisu monasi, nažalost. Neki su predmeti vraći, ove makaze što su bile, one su koristile se za lobanju, znate, za operaciju lobanje. I samo u Evropi, negdje u Francuskoj, bile su još jedne takve. I ovdje... Fenomenalno. I kad to arheologija radi, medicina kad to radi, lobanji koji su pronađeni tu, odnosno, što kaže ostaci, tu koji su pronađeni, ustanovljeno je na stvari da su posle operacije ljudi da su još žive. Znači, bile su uspješne operacije. Kralj, odnosno car Dušan, dakle, to su njihovi likovi. Ovo je ikona koja je, dakle, kopija Bogorodice Čajniške, dakle, to je ta ikona. Da, ona je prenesena kad je poharan. Dakle, kad je manastir, kad su Turci ovdje naišli, negdje u vrijeme kad su spaljene mošte Svetoga Save, dakle, tu su ikonu pokupili i ona se nalazi u Čajniču danas, a ovo je urađen vjerni prepis, odnosno kopija, da kažemo, mada mi to prepis vršimo, kako se zove, ikone.
Sveti Nikola, njegov do veka brat, Svetog Save potomak, kad porastem biću ja, Svetog Đorđa dostojan, moje Kosovo, čuvat ću te ja. To mu reci sad, Sveti Nikola, moje Kosovo,
u srcu ga seti da Bog